Putovanje kroz čovjekove snove, maštanje i težnje glavna je tema baleta Na putu makedonskog koreografa Igora Kirova, koji je premijerno izveden u sklopu 62. Splitskog ljeta. Proslavljeni koreograf i najizgledniji kandidat za novog ravnatelja Splitskog baleta osmislio je plesnu priču inspiriranu glazbom Johana Sebastiana Bacha, a dugi aplauz kojim je publika ispratila autorski tim i plesače Splitskog HNK pokazatelj je kako je treća Kirova baletna koreografija u gradu pod Marjanom ponovno oduševila. Jedna predstava koja za mene predstavlja nešto novo, nešto drugačije od ono što sam do sada pokazao, gde se može videti na lep način da su naši plesači, naš ansambl sposoban da se transformiraju from one to another way. Znači imali smo i malo klasičnog, i malo modernog, i malo suvremenog unutra. To pokazuje da mi kao ansambl smo sposobni i smo ramo do ramo sa ono što se dešava na zapad. Kako se radi na zapadu, tako radimo i mi ovde. Tako da, bez razlike što smo mi Balkan, opet ako se dobro postavi i razmisli jedna predstava, je dokaz, kao što smo videli večeras, da mi možemo da idemo dalje. Sa još čvrstim koracima, od ono što smo do sada uradili, možemo još više dublje, više napred, sa više uspehom. Nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha predstave 5 do 12, test pred splitskom publikom, Kirov je ponovno položio s baletom Na putu. Priči o potrazi za vlastitim snom u kojem je sudjelovalo 17 plesača Splitskog baletnog ansambla. Čestitke na odličnoj izvedbi. Jeste li vi uživali baš kao i publika koja vas je nagradila velikim pljesom? Jesam, zato što rad sa Kirovem uvijek za nas je zadovoljstvo, jer on non stop nama kao plesačima donese neki drugčiji pokret. Ova je predstava jedna od njegovih stvarno najboljih predstava. Dugo smo radili, smo se stvarno dosta toga prošli, bilo je jako puno ozljeda, ali na kraju smo stvarno jednu lijepu predstavu napravili. Mi smo jako zadovoljni nakon 7 tjedana rada, truda, svaki dan probe skoro. On je vrlo inteligentan koreograf, napravio stvarno lijepu priču. Za splitsku publiku je nešto što nije bilo baš ovdje tako zanimljiva predstava. Publika na kraju, vidjeli ste i vi ovacije, mi smo naježili smo se kako su oni reagirali. Meni je stvarno drago da me splitska publika voli i to je veoma veliki plus kad od start sa svaka moja nova predstava ja dobijem dobre kritike, barem za sada, vidjet ćemo sad kako će se ova predstava, da publika uživa u ono što ja dajem njima. Valjda zato što je nešto novo na ovim prostorima i zato što ja kao osoba trudim se da uvijek donesem nešto novo, da publika vidi, osjeti i čuje nešto, jedna druga strana od mog života. Nakon uspješne izvedbe baletne predstave u kombinaciji suvremenog i klasičnog baleta, pune dojmova bile su i ženske snage Splitskog baletnog ansambla. Ja sam prezadovoljna, publika je bila, koliko mi se čini, oduševljena. Mislim da je ovo idealna predstava za ovakav ambijent i prekrasan je pokret. Mislim, sve divno. Igor Kirov je i ovaj put donio nešto novo. Kakve su bile pripreme? Je li bilo teško? Pa bilo je teško, ali kao i uvijek ništa drugačije. Mislim, u biti drugačije od prošle godine, jer 5 do 12 je ipak imao jedan malo drugačiji i glazbeni plesni stil. Ovo je sad bilo klasičnije, različitije, jer na početku smo u špicama, onda kasnije nastavljamo u ovaj malo moderniji, baš onako kirovski moment. Kao i uvijek bilo je rad, red i disciplina, ali opet puno zabave na probama, puno truda uloženo, iskreno i plakanja i svega, ali opet isplatilo se. Osjećaj je stvarno prekrasan koliko smo svega rada, truda uložili i na kraju se sve isplatilo. Predstava je, kao što ste sami vidjeli, stvarno lijepa. Bachova glazba, znači spoj modernog i klasičnog, to je to.
Kostimograf Aleksandar Nošpal tražio je najbolji način kako prikazati Kirovu ideju o životnom putu čovjeka, te na posljedku plesača odjenuo u akromatske boje. Čime ste bili inspirirani prilikom stvaranja kostima? Glazbom? Pa ja sam već par puta rekao, malo je koncept neobičan jer je u principu Bach to su Goldbergove varijacije, a priča Igorova, kad smo se mi vidjeli u Dresdenu smo pričali o tome, jer ja radim u Leipzigu i tako pričali smo oko naše koncepta i došli smo do onoga da je to jedan put, životni put, put kroz svijet, put kroz život, put kroz iskustva, koferi koji su puni iskustva i život od rađanja do smrti. To je to su međuljudski odnosi, to je yin i yang, to je sve ono što ovaj svijet čini da bude ovakav kakav je divan. U energičnoj i uzbudljivoj predstavi uživala je mnogobrojna publika, ali i stručno oko kazališne kritičarke Nile Kuzmanić-Svete, koja je posebno oduševila uigranost Splitskog baletnog ansambla. Ovdje se opet vidi da je, dovevši ga ovamo, Vinko Bogdanić vrlo dobro napravio i da mu je ostavio ansambl kako soliste, tako i kord balet, potpuno uigrane, disciplinirane i ovi su pokazali da su stvarno uigrani i dobri. Moj osjećaj je sa plesačima to da su oni napravili predivan posao, da su splitskoj publici dočarali još jednu lijepu sustipansku večer i to svih ovih 4 godina koliko sam kao direktor baleta bio prisutan na ovom prostoru, to jest na najljepšoj pozornici, ako možemo reći u Splitu, na otvorenom. To je naš Sustipan gdje smo pokazali različiti repertoar, od klasike, neoklasike, modernog. Evo i do večerašnje večeri smo pokazali da je baletni ansambl uigran, u vrlo dobroj kondiciji. Znači, ostavljam ga u fantastičnoj jednoj, mogu reći profesionalnoj. Sretan sam da su tako dobri, uigrani i da će, nadam se, slušati dalje Igora i da će sa Igorom dalje imati taj uspjeh koji smo imali i do sada. Najizglednije kandidata za ravnatelja Splitskog baleta pitali smo raduje li se budućoj suradnji. Pa da, mislim, naravno, ja bih volio da nastavim moj posao sa Splitski ansambl. Kao što sam rekao prije toga, zdravlje Bože ako bude sve kao što treba, da idemo sa još čvrstim koracima napred, da osvijemo novih prostora, da se širimo, mislim u principu da ne samo kod nas, nego i u regionu i u Evropu i da ljudi znaju da ja i oni i ja, svi zajedno kao što smo do sada radili, da možemo da postignemo još više uspehe nego do sada. Nakon premijere na Splitskom Susipanu, zanimljiva baletna predstava o nedosanjanim snovima, vjerujemo, nastavit će živjeti na kazališnim daskama na oduševljenje mnogih.